97.7. Sweet! The Party Station. Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. 97.7. Turn us on when you're ready to have fun. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. hintay pa bak namin. Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babakan sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Tarupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, kay nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Cavite 4-decade duo. Liwaliwati OFW, liwaliwati amin nga Ilocano. Adadtoy ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayat. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang salumina asagot ti 4-decade duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakamsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Tarupata kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagtipinatig, kay nga Ilocano. August 15, 2016 adda kami maning karuba. Ano ko nam? Manan. Adda kami maning karuba. Kumadwa kada kayo babae na di sonata. Kat katawa. Ay pagpagaak. Liw-liwa. Ken istorya iti biyag ito yung laang 97.7 Sweet Radio Santiago City. Para iti programa mi ana pauluan. Adda kami manan. Ulit ang tatang ibaga. Adda kami manan. Wala kabayatan iti naduma-duma apo nga pakakumikuman nyo. Kas kumakadagi kadagiti aglaklako. Ano ilalako da? Ay oray niya tanang ilalako da. Aya, lagi makitetex. Sino matikatex da? Di ka mo Sarak na mo ta. Dagiti agman maneho apo tinaduma-duma nga behikulo itatanga oras. Kadagajagin ina na. Dagiti mga aldaw. Agpalpal pa. Dagiti inaw. Agin inaw. Agajag plan-plan jaji. Kasla dito balayaw. Manan, ulitin ta mga ibagan. Ano, kaya mo. Kana po dagiti agdadait kan anapaya. Kanta duma pa nga rod bayat ti panagdingding iyo kada kami apo dito ilaang Sweet Radio kat syempre iti official text line tayo for your request and dedication bueno ti Ilocano para kiti daw kan pangablao yo ipasa man balong 0926-76-20944. aha kat karupa kada kiti da Facebook na i-follow da kamalaing kada kiti sumaganad Felix Seriales apo para iti account ko John Mark Pastor mat di search yun o kanyak. okay the Facebook pages mi mat to karuba yo for the duo can of course Tay 4-decade duo. mabalin nyo mat apo nga i-like when no i-like yo hanga mabalin i-like yo iti page iti Facebook account kan page iti 97.7 Sweet Radios apo karuba kanta kiti online tata nga sidinga kiti balasyo tao na bagal daw yo kas kumakini Arch Raybar kini kapsat Kathy Cabal ni Manang Virgie Domingo Pisio ni siyempre ni Manang Darlene Can ni Mark John Acosta kan ni Ninya Gale antalan kan adapay talong nga dumdumngag kan kadagiti isu amin na apong nga dumdumngag ita babalaydan ana Kabo
Okay. Kumansyon ta mga dagos. Hanta Wala. na papayaginan. May saman nga sunat nga dagos. Nagrigaten biyak ko di agmay maysa kan kanayon laeng nga siiliwaken ka alang aruden biyak ko di nakagbaybayan kanal Pasko ngayon kariya di kalipatan maasi ka biyak ko ket ipangagnak ulilam to'y puso tagimuran ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa minsan pa'y biyag ko ana iride pag nagparang adagos taladaw ang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidirumi ayat tananamek maminsan pa'y tisambit ni ayat maasik ha biyag ko ket ipangagnak ulilam to'y puso tagimuran ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa maminsan pa'y biyag ko ana iride pak nagparang adagos taladaw ang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidiruni ayat tananamay kung maminsan pa'y tisambit ni ayat okay dito nga rotisyon natin nga Paul 1 diro ni ayat ayan kata kablaaw naman ulit apo itipuan ken gapo tikadami ditoy ere itata dagiti padatay ng Ilocano tang adat balasi taaw nga mandariman apo nga dumdumngek kada kami agiti naka-tune in iti Mix LR ito ti live streaming page tayo apo kat bumasa ka man palong ti text messages nga dagos ta adunsan aguro ka ta dati pirpiru ka na dati ubing madana ganaksa Yung wagi, pagpabiro mo, tas silipon mo, tas dapat padarasan nat. Badin siya, bay. Adon nga dagos yung messages and apo, makaayayo apo, thank you very much. Nga dagos kada kayo, ayan. Thank you very much. Word, thank you very much. Nag-asam din, nagkadong nga dagos, okay. Nay, ato ka, pengen delete mo tayo. Naimpanggal daw yung manong Jun ken balong amak, kablawak man dagita tambay, dita Viga ang adakan nga madabang agin inom ti bilog. Apaw. Pero guys kuman manong jay tok ma'am anapalkangan. Salamat manong Fredo Fugaban da ito iti Viga ang adanan. Ay talaga man. Hello, magandang hapon po. For Decade Duo, pabati naman po ako ng itong mga kasama kong taga Rizaluna Cordon, lalang-lalo na sa Natividad Family, Doming at Merlita, pati po sa mga anak nila at pamangkin. Kahit taghirap, masaya pa rin. Salamat po. Pakiblay po yung road ko nada. Sige, adya man ti kantaan ta. Kita tala una tingikit ko nga kita na idumduma nga request ta. Songbok. Blow. Blow, sige ta kantaan ta madata road no. Road. Matandaan ang katabalaw. Madikamaw. Sige lala yung road. Testingin ta. Testing Wine. ta. Baka no ado makarorot ka na no. Kantaan ta ditoy. Ajilaan. Madinsama ito. Okay, dagiti online apo, mabalin nyo mat apon iti mangikwat iti pangablao yu. Ayan, i-text nyo lang apo dita official chat box tayo.
Mabaling ka ding rugyanan balong. Guru kata siya pabirukan. Day. Napukaw mo tayo. Adito lang deh, joy. Samar-saro no. Oh. Ay, Ita. dahil tao. Dahil to, yung kung kunakaw. Okay, para iti nag-request iti rurod. Sino dahil dyan? Taga Cordonsa. Siyang siyang panay. Rugyan. Okay, go. Ulit. Sabado ti bigat bimangon jay katrek. Ket saak nagpeles. Naglugan jay kotsak sa pinatayag. Genggat taayan mo. Nag-abot arwang emegyong kuto'y puso. Kada magagman ken ka. Tamay sa kangaruda kadaanan alakay. Word. Dawatik man ta'i matabalasang mo. Wen ko nam, kayat ko maamuan. Kingo na majak magunod kat maustelat. Nagalang swertem sa anti sumbat mo. Naglaat ti sumbat mo. Kauto'y katungtong mo. Nagkirsang ti sumbat mo. Mayat ka kan mati pakasarak. Ikasar mo. Ikasar ko nga talaga. Ikasar mo. Wano rin ya't ibagbagam. Ikasar mo. Wan sa konto anakan. Apay nagala si tikin na tao. Diyak kumakayat, awan pagpiliak. Diyak mapyag no wan suna. Aklunan na kwento sa ang lalaki at nata. Tumagderak iti altar. Wenok taray kami. Uray sa atin naman asam pulanggit. Amo nga ipatpategnak. Sumurot uray sa atin pagturo nga. Taiman tabalasang mo. Wan ko nam. Kaya't kumaamuan. Kino na majak magunod kat maustulak. Nagalang swertem sa anti sumbat mo. Naglaat ti sumbat mo. Tao to'y katungtong mo. Nagkisang ti sumbat mo. Mayat ka kan mati pagkasarak. Ikasar mo. Ikasar ko nga talaga. Ikasar mo. Wano rin ya't ibagbagan. Ikasar mo. Wan sa konto anakan. Apay nagala si tikin na tao. Abay nagalas. Kinatao. Tuwalig man ta'i matabalasang mo. Wan ko na, kaya't kumaamuan. Kino na majak magunod kat maustelak. Nagalam swertem sa anti sumbat mo. Naglaat ti sumbat mo. Tao to'y katungtong mo. Nagkirsang ti sumbat mo. Mayat ka kan mati pakasarak. Ikasar mo. Ikasar ko nga talaga. Ikasar mo. Wan oran niya't ibagbagam. Ikasar mo. Wan sa konto anakan. Apay nagala si tikin na tao. Apay nagala si tikin na tao. Apay nagala si tikin na tao. Dahil tala unay, iti Ilocano version may apo ti sonata nga napakuluan. Root by The Magic. At pinanagana mi mo at iti Rorod. Ayan. Rorod. May isang istorya apo dahil iti agar-aram. Kat apo nagtangsi mga medyo tatang Why? araman na. Iso nga makarurod. Iso na. Dahil ti mensahes na. Kat mensahe manan. Kaanakan. Kuya, naimbagal daw tayo ita. Kuya, greet ko man. Nagijay dumayo iti raep. Ijay la union nga ni pare Dennis, ni Dagol, ni Dander, ni Pupot, Abong, Uncle Orlan. Dado. Kuna na. Thanks po kuya. Nag-greet dan. Ano ko na. Nag-greet dan.
Dito Ay. Santiago City, Rizal. Request ko man kuya tay Seven Seas. Pasahan pa ito tatuma. Parta ka. Kurka. Kuya, good PM Kuya Jun, kan balong, greet ko man na dagiti friend ko. Iso da Glenn Marie Domingo, Lerma Jacinto, May Aguilar, ken special greetings, ken Nanay Kulinda. Kuya, mabalin ka ting kantaan nyo dyan sirok ti Pandiling. Nga, salaan da kano, ni Risa Reyes, tinagkablaaw, Carol Gamay from Aglipay City. Salamat. Okay, Aglipay City ko na. Isa gan naman balong atay sirok ti Pandiling. Atay suman surunot ang kantaan. Basahin ta pwede ko messages Manong June and JM short for John Mark na nakablaawan nyo one please ni Best Tico ni Kagawad Citadel ken Richard Tesoro iti ili ti saguday sagutan nyo man iso ti Ilocano iti I wanna grow old with you please thank you very much from Janet kuna na dito yung nag-text ito yung cellphone ko naimbaga malamyo duwa dito istasyon request na man para kanyami dito San Sebastian kan Mami J Japan Danis song Ilocano chorus na kunana Danis song wan daytay pagduwa-duwaan ng architects nga apo dayta ti kagugurak kita ka nakakta din na amo agilimod dayta no dati madina kahit na may isang tao diretsaan na ka iso nga dagiti tik pagarup na nga taga aglimlimlimot ay nagkamali kayo apaw diretsaan dayta nga kaanakan tayaw ta sa balik rin na dayta kat suportara dayta dati tumawag manan kat ada siguro importante nga mensahe na dayta nga magaputa hamo mabalin nga sumpatan agbasa tang rod timen mensahe pa dito MixLR Facebook ken MixLR kunana hi ni GJ dayto can you play Balasyo Taaw we're sorry for that piece aji babae apo ti agang ganda kasano ta Balasyo Taaw agitay singers mga babae bayan nyo ta ag-guest danto dito programa tayo. Hello manang Virgie kunana agtutungtong da magayam dagito dito agtutungtong dahan nga kumabkablaaw kat adumo ti kada nga ipakanta ni okay damdama pasit kunani kapsat nga Mark June Acosta baby ken neneng kanu kunana mat may sapay nga pangablaaw apo dito kunana Kuya June and Balong JM na imbagal daw yuman amin dito sa stasyon ti radyo atoy kami manan dumdum nga kiti programa yo kini Balong mangpaikat ti stress ti programa yo manong pakikablaw yo man ni Ate Darlene Ate Felicia Ate Virginia Nani Elvira Takanay ken amin nga FDD stakeholders okay ko kata na edep itultuloy tayo pasa Taloy FDD stakeholders Jack ida amin mainaganan amok nga amudan no si Asinuda at kablao manen ti pamilya iti ading ko Celia Ramos ken niya manang ko Divina Pacolor ading Luz Padasa ken adda kami ngamen dito beach nga nag weekend kuna na kuya si kayo ti liwliwami Diyos ti agnina ti kaaddayo ken once again, good afternoon nga labas nato yung nagkablaaw ni ading Sonia Castillo from Bologna, Italy. Okay, kasala love letter ti kinatidtog na kunana. Hambat ading kasla telegrama laeng ta nagatidtog ajay mensahe pero you tried nga i-shortcut ta gayay. And thank you very much ading Sonia iti apo di Domingo nga dumdumog iso na from Italy talaga. Wanggaraw. Agito apo ti angin nga dito likod mi kasama ka dagiti mga stakeholders tayo. Ayan, thank you very much. Sige, bumasa ka pa. Hello, Idol. Hello, Idol June. Hello ka naman Alagamot. Ayan. Sige. Greet ko man, Idol ni Christine. Nga sabi ko ikanak iti second chance para ayatan na ulit. Nako, pataas. Gut ulit-ulit si kalaang ayatag awan sa bali. Papilay man, DJ Damag Mangkeng ka. Thanks ko na. From Presa the Great of Rojas Isabela. Anang arod. Ajay sirok ti Pandiling tirain tan Balong. Ang dati nag-message dito yun anak ko na. Pwede bang i-live sa Facebook ka no? Pwede daw i-live sa Facebook. Sige, padasin mi nga i-live iti Facebook. Pwede mga pati internet dati Facebook ko. Yan lang. Madi nga na agor kata. Configure mi lang bita po. Ti wifi na and we will try to put this live.
Ada password na. Ada pas isang kablo mo password na. Okay, so tapno makita kami apo ti live paki apang kayo juwol ko biro kayo ti Felix B. Seriales Jr. Junior. Kung nanarayta. Ano Junior. makita ta kami ti live. Naku, makita ta ti MLB, tawag ka ni Ma'am Jane. Of course, yes. Good afternoon, Ma'am Jane. Apo ti iti makingku at istasyon ka dito yung agpampantay kanya. Mi ako. Mati kami ka mabalin nga rumwar. Mati kami. Ana, tiruanan. Ma'am Pandiling. Jane, thank you very much po para sa suporta at sa FD Tagalog namin ti Oo panagitungtong mingam natangkang nga Ilocano dahil Ang rigat magtagalog. kanda gitimo at kakabagyan ng Adita States. Good afternoon. Nagapo kini Ma'am Jane dito nga pangablaaw. Ada, Mabalinan. dumdungog da nga ta dyan ti salon, G Manila. Ay ka nalabit ta naka dumdungag Dumdungog da ka na, hindi ka muna yanagan na dyan. nga June, salon. malagip ko lang unay June tinaga na Ay, diya. kanagnagan ba? Kanagnagan Gaw. ko. Oh, sige. Hindi pa mabaling nga i-live. Mayatain? Okay, sige, pindutin man. Join ko na na. Join. Sige, ingana. Sige, kantahin ta Kuha tayo. sa amay. Para kaninaw. Kanyam tayo ito. Secret. Nagtarakin pukis mo, nagtaer ti takder mo. Nagtakel tamasels mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalis yan. Nunagnakan ti kaadwan, talyawen datapos turan. Kaatuan, apapai, arapa abdakat radii. Day tamat, syo abagin, kaay ayuda apermi. Ngaman yan, akiktut mi, tilaing mo anang pili. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirok ti pangdiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kutin, agaw awir kapay ti upin. Aglancha. Ako kapita, i-live tangaro. Sige. I-live mi lang bit apo ti Facebook, tapno. Daita naganap mo, iti ka pipilin. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. At dapay tinagsamal, mamati nga ikalaysan. Arig na pa'y ket nadalisan, si ka man mangitay palong, di pamaga na tayo kanta. Adta kami manan. Anya tatta ti rupam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabat yan agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplancha ken agsagat, agpisuken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipili. Nagmayat, abuya, tabagin pa'y ti agpalit. Siyak dayta. Aya, excited, alaang balong. Agugas, tinanganan, ken agsibuk ti masmaseta. We're live on Facebook. At damit tay makibarbartek, kangim kelat nga agtaray ka. At daytan, titudu, tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Agplancha ken agsagat, agpisuken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipilin. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken agkupin, agaw awir kapay ti upin. Aglancha ken agsagat,
isok ken agdeng-deng. Daytat naghanap mo, iti kapipiling. Daytat naghanap mo, iti kapipiling. Daytat naghanap mo, iti kapipiling.